Good morning. Ngasi thang numit ki card ki message ai peta yeng minara se ko. Ngasi thang jase akhoi number ahambada number se 93 lere aduga kaladana amubaga maket machuga ko black ka purple ga gumba minus shin abi be ko ngasi ki numit se. Do ahambada akhoi gi card home ka taw thuk jar ke ko. Aduga timing afaba. Ai haijara ge mayam da The normal gain is minus yeng base general reading ne haidi personal yeng banate ko ado sum general reading sida ngasai vibes ama haitare ko haidi kitang ngasi numitse nungai ni phani haragadi wakhan du su nungai dana ka adu maina toraga adu ni ko sida adu ka adaga ina harakpa am yawe ko ado just yeng draga yeng no ko shu kai de ko ado aina dum hai ko aina thabak taw matam da any manifestation taw bu oiro natraga any ritual taw matam da thajara taw thada to ko no yeng bu yeng no ko shu kai de aduna bu ai ngasi phau da haidi like nama mo adu taramo ada taramo ai nong ta hai de ko isana believe taroga yengo believe tawdraga di yeng su yengano aduga mina kenoma taw matam da ko haidi ko comment pass tawbase ko ai personally ai tawde ko mina thaba ma taw matam da e pamdraga di mana yening mana tawriba thabak to aina yaningdraga di yaningdre loire sida yamna unprofessional oibagi type ta nupa oiraga su leina ko haidi nupida kani personally attack tawrokpagi type tam tawidana aduduna yaringai tawbigano lemo khatang ko haidi maina tawrokpa mi khara yawe ko adune haise sida do phare duna do re card sida le card humse ko ama choose tawbirase ko ahamba card ki se sida ko sida la ko haidi first card se ko good luck growth adumaina la ko haidi good luck growth la ngasigi oina haidi sum chatluba thaba inkhang da daw ya gani aina pami ba thaba inkhang du phangba khotpa haina adumaina message ama kari amani ko sida pirise haidi aina chatningi ba aina yawningi pham do haidi yawba ngamba oina oibudo first card se ko number 2 ko number 2 sina haidi khadlaga lairi ba pot mayam do loina pangthok pi gera geno taw gera haidi khandang khallaga ne ko haidi hauda dana leibodo haidi nasana thanda push taw maning da gi haidi ai tawda ba yade ko shi thabak e chinghin da ba yade ko haina adumai tawraga number 3 khanba ko 3 khanba sina hazik se ko ngasi gi oina ko haidi chap lepaga kem tawdadana ga leiba yai ko haidi ka chap lepa kem tawdadana haiba ga athradi tawning da bodo isha da kem ta tawning ba phauda ba adagi chatning ba phauda ba kashu ga ide kem ta du taraga di dum leiyo ngasi ko aina thabak chatning dre ai kenam tawning dre ngasi se pothara phasna relax oraga leininge khotninge ka haraga ju ko just adumai leiro leibada kashu ga ide ko nampu sapu da tawsan gano aduga kaino se ko timing sin ayu ki pung 3 ka minute 13 dagina 9 ga minute puni thoi phang lere dagi 12 13 ga minute 19 dagina ahum ga minute 38 phang lere ko ade pung 5 dagina pung 3 ga minute 38 phang lere dagi 9 ga minute 13 daina ahingi pung 1 ga minute 5 phawpom lere aduga nongalam dagina 3 ga minute 13 dagina 5 ga minute 43 phang lere ko sisina ngasi go ina for timing though English tamuko 7:19 a.m. to 8:42 a.m. then 11:28 a.m. to 3:37 p.m. then after that 5 p.m. to 6:37 p.m. aduga nungdangina 8:14 p.m. to 1:05 a.m. aduga next day mathangi nongalamdaigina 4:19 a.m. to 5:56 a.m. ko adu sida leire ko gi ngasi gi oina for the timing se ma'am thank you